Oh, tengah baca skrip Artis yang fokus Okay. Macam tu? Okay, nyanyi lagu Hit Me Baby One More Time. Want to go? Hit me baby one more time. Na 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 na. And I must confess. Itu ada Zain Rafish pula. Cantik menarik tertarik kau memang the bomb. Cepat, lagu apa you tahu kalau Rafish? Jangan memalukan cepat. Cantik. Bila rindu terkenang tu sayang terasa sayu. Satu lagi. Lagu apa? Lagu apa lagi satu lagi lagu Rafish cepatlah. Kejap. Tipa tertipu. Salah. Tipa tertipu. Macam mana? Itu abang Cat. Macam mana ni? Apa? Tipa tertipu, want to go? Dia mula-mula 1, 2, 3.